I pozdrav od Teamspeak, danas ćemo unboxovati i reviewirati tastaturu TeamWolf ZQ. Znači ja mislim da se čita ZQ, ali nisam siguran. Ova tastatura nam je stigla iz Bangooda, znači posjetite njihov sajt. Thank you Banggood for sending me this keyboard. Ok, ajmo počnemo sa reviewom. Kao što vidite ovdje se nalaze brojne neke oznake. Nalazi se CUI, to znači Change it yourself. To je nešto mnogo zanimljivo kod ove tastature, a to znači da možemo mijenjati switcheve. Znači vidjet ćete poslije, pokazat ću vam. Da imamo šta ima pozadi kutije, vidimo kutija je crna, onako lep dizajn. Ovdje vidimo nešto što piše onako kao neke, ne znam, nisu specifikacije nego neke, nemam pojma, nije bitno. Ovdje vidimo sa čime je kompatibilna tastatura. Ovdje vidimo TeamWolf logo i dole neke sajtove i to. Ovdje vidimo from a player to the winner, njihov moto. I ajmo mi da otvorimo ovu tastaturu, to jest ovu kutiju, da imamo što se nalazi unutra. Ja sam je pre već otvarao, tako da vidite, ostavio sam ovo gore na vrhu jer nisam mogao da ga vratim. Vidjet ćete poslije, reći vam da ovo treba, ovo što stoji. Ovo vam je za mijenjanje switcheva kao alat. Vidjet ćete poslije kako se koristi, to jest imate na njihovom sajtu. Ovo vam je uputstvo, imate puno unutra značajnih informacija nekih u vezi tastature, tako da ako budete kupovali vidite ovo uputstvo ako nešto ne znate. I ajmo mi da ovu foliju izvadimo i da vidimo našu tastaturu. Znači kao što vidimo metalna je, jako je tvrda, malo je teška u stvari i jako je mala, nekako je kompaktna. Vidite, iskoristili su sav prostor, nema nikako ono da nema dugmića, nema puno metala. Sačuvali su, mislim, mjesto su sačuvali i to je jako dobro napravili, se bude jako mala, kompaktna. Ovdje vidimo te switcheve za mijenjanje, znači imamo brown, imamo crveni, plavi i crni. Unutra se nalaze gaote plavi switchevi u tastaturi već, znači svaki je plavi switch. To je jako dobro, znači mehanička tastatura je jako dobra. Znači vidimo da je izrađena od kvalitetne plastike, ove tipke, znači neka čudna kvalitetna plastika. I vidimo ovdje, izvadili smo kabel sada. U ovoj kutici je stao onaj alat i to, ali ja to nisam mogao vratim, tako da već sam je otvarao pre, ali pokušao sam vratim što bolje. Ovdje vidimo kabel, sad ja ovo odrešavam kao što vidite i vidite koliko je dugačak kabel, onako dovoljno, sasvim dovoljno. I da vidimo malo kako izgleda tastatura. Vidite, imamo ovdje, piše ZQ plus, lepo nekako, da kažem, izdubljeno, ne znam, metalno napisano. I ajmo sada probamo da izvadimo. Vidite, izvadili smo ovaj dugmić i vidimo unutra plavi switch. Ja sad neću mijenjati, ako želite, znate kako se mijenja, imate na sajtu, ali vidite kako izgleda taj plavi switch što se nalazi unutra. I eto, mi smo sad vratili dugmić i vidite, sve lepo radi. Znači evo, sad ćemo da vidimo kako se čuje tastatura. Znači super zvuk. Znači baš je dobar zvuk, zanimljiv. Vidimo mi sad ovdje pozlačeni USB ulaz, baš onako zanimljivo zašto je pozlačen, vidite, zlatne boje, nije onaj obični, što je stvarno super, onako lepo izgleda. Možda to čak doprinosi brzini, ne znam. Vidite, sad ovdje imamo ove nožice, da kažem, kako se to već zove, da podignemo tastaturu ako vi to volite. Ja baš ne volim, ali eto, ko voli može. I sad ćemo vidimo kako tastatura može da svetli, znači to je jedna mnogo dobra funkcija ove tastature, može svetli i to u 8 različitih modova. Sad ćemo vidimo, ono je bio obični mod, ovo vam je kao mod disanja, to je breathing mod, vidite kako je cool.
Ovo je mod kad kliknete, ovo ostavi se, kako kažem, zasvijetli ta tipka. Ovo je mod da kad kliknete tipku, ona se izgasi na neko vreme. Ovo je jedan super mod, ne znam kako nazvat ću ga, ne znam, širenje, ne znam. Kad kliknete tipku, i levo i desno, ka krajevima tastature će da ide kao svjetlo, jako je cool. Ali viđaš neke tastature da ide u svim pravcima, ali ovdje to nije slučaj, ali nema veze, i dalje je cool. Ovdje vidimo kao neke talase, mod gasi se i pali, zanimljivo. Ovdje ima snake, to je zmiju, mene ovo podsjeća na zmiju, ne znam kako nazovem drugačije. Znači vidite, idealan po tastaturi, lep ukras, stvarno. I ovdje vidimo mod da se izgasi skroz i evo ga naš mod stari za upaljeno sve. Wow, kako sam to rekao. Vidimo ovdje sada modove koje će da nam svetle tipke. Či vidjeli smo prvo RTS mod, RTS ne znam šta znači, a sad gledamo FPS mod. Či vidite V, S, D, S i strelice su svetleće. Tako da to je jako dobro, možete kao da podesite. I mislim da je ovo kraj našeg reviewa. Postite Banggood, linkovi će biti u deskripciji sajta i ovog proizvoda. Naravno, još jednom thank you Banggood for sending me this product. I hvala što gledali, lajkite, šerite, subscribe, ostavite komentar i hvala što gledali, doviđenja ljudi.